Dobrý den, slečno, mohu bych se vás zeptat? No, záleží co. Čekáte na tramvaj? Ano. Mohl bych si přisednout k vám? No. Třeba jo. Já bych se vás chtěl zeptat. Jasně. Jak jste na to přišli? Máte nějaký jiný přízvuk, nejste odsud, že ne? Ne, jsem Slovenka. Tak můžeme po slovensky. Můžeme, já s tím nemám problém. A Jak pofidérně. prečo? Tak ďakujem za kompliment. Nebudem to brať nejak. Koľko meriate? Neviem. 160, 8, 7. Ste akurát výška. A čo robíte, keď sa môžem opýtať? Normálne som barmanka. Barmanka? Áno. To finančne? Hore-dole. Ide to tak hore-dole. Proste niekedy áno, niekedy nie. Ale na čom máš tú kameru? Môžeme si týkať. Asi. No tak, keď chcete, teším. Petra. Martin. Tiež ma. Na čo je tá kamera? Keďže hľadáte nové tváre na ulici s kamerou? No to je presne na to. To aby som si pamätal, s kým hovorím. A vy tu čakáte? Na tramvaj, ktorá mi už za chvíľočku akurát prichádza. Fakt? Takže asi budeme musieť ukončiť rozhovor. Čo keby som vám dal zaujímavú takú ponuku? Keď ste o tom nikdy nepremýšľala, napadlo ma, že keby ste mali kde